Bukajana long road safety weeks ke paman pon arani palong nia di malong accident alam ki ke klangdun. Bukajan police station ang kang national highway thongkep rasir kep atowar CCI gedalong karabang auto phan ke patong ahir kang tangrak anpindo. Kopai ke me monit atum ke thang thelang pusi birta longpon. Birta kilong duna tengki pinini phai krep horni ani kang sam por phai ke thomra mini thongkep a por malom ihum Maruti Swift AS 0987583 bang ke pachat pigajok ihum towara kung ke pasang kok auto registration number AS 09BC 2817 apan ke patong phirajok pinangan akahilo an pachidatlo kopai ke me ke patong hut monit kavidet ajok monit atuma bang apran pen joklo api Bokajan police atum adiman palidun si humni an apanta Bokajan PS along pondetlo Halapu National Highway thongkep rasirkep atowarle thot taklang solong ihum Hyundai Creta aphan Bolero Neo abang anung pen ke patong duna jok humnia garita pinangan hingno ponlo lapalong ni ka chetong alam kieta Bokajan along pini road safety week ke paman panhut Assam Transport Minister Parimal Sukla Baidia kevang aprang jong si alam ki dopon koklo Bukajan penanan terang, Karbiang long lai.